Is-Sindku tal-Belt Valletta u preżentatur fuq il-medja tal-Labor Alfred Zammit spiċċa f'botta u risposta ma' ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u tal-Istazzjon tal-Midja Laburista Jason Micallef wara illi dan tal-aħħar ippropona li sal-2030 fil-Belt jidħlu biss vetturi elettriċi. F'kummenti li tal il-Gazzetta illum Alfred Zammit saħaq li Micallef ma jistax iqum filgħodu jipproponi xi ħaġa bħal din mingħajr lanqas biss jikkalkula lir-residenti. Bosta saħħu li jekk dawn lanqas biss qed jikkonsultaw ma' xulxin u jaħdmu flimkien taħt l-istess saqaf, aħseb u ara kemm qed jingħata widen liċ-ċittadin. Alfred Zammit min-naħa tiegħu insista li la l-Kunsill Lokali u inqas ir-residenti ma ġew ikkonsultati qabel ma' Jason Micallef għamel pubblika din il-proposta u preżenta lill-Gvern Laburista. Dan wara illi l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ppreżentat is-suppost viżjoni sabiex tkun l-ewwel belt kapitali ħadra fil-kontinent Ewropew, fosthom illi l-vetturi kollha li jitlu fil-belt inkluż tar-residenti ikunu jaħdmu kollha kemm huma bl-elettriku. Alfred Zammit ta' jifhem illi Jason Micallef lanqas biss ikkalkula lir-residenti u stqar illi faqgħu mobile bit-telefonati u l-ilmenti. Dan mhux l-ewwel każ ta' battibekki fil-miftuħ bejn esponenti tal-Partit Laburista wara sajf dominat minn diskors ta' Jean-Claude Micallef kontra sħabu illi ma tkellmux fuq il-Marina f'Witilajn u l-battalja miftuħa li komplit tiħrax bejn Rosjan Kutajjar u Ian Castaldi Paris.